Pamiarsa nyanggre penguntat warsa penghargaan taluh keuningin nin capang kantah pitung likur tali akilo. Nanging majeng peternak ayam ring bangli penghargaan inucap kekantanan kantun aman. Yening saihang sarang prabeo produksi sane ngemalang. Putu adana peternak ayam petelur yang desa 3 susut mausang panincapan harga taluh sampun memargi dawa kali wuku sane lintang. Sadurungnya nih pengharga taluh ayam monggo ring kali tali kantos 3 tali likur rupiah kilo. Manut dani malnya nih harga taluh sangkaning suplai miwah demand nenten imbang. Produksi telur peternak ring bangli ritepengan mangkin durung normal sampun warsane lintang nanin tedun sangkaning ake peternak sane mamocol. Tambis petang dasa persen peternak nenten maswagina. Rau mangkin sani muali makarya wantah makata dasa kantos 15%. Manut ardana malnyani pengharga taluh kekantenang mungguh ring arga sani aman. Santukan prebeo produksi taler mal. Arga pakan sekadi konsentrat saya nincap. Pet prade arga inucap mungguh ring source lai tali rupiah kilo. Mejanten peternak mamocol. Ring sajroning ngerakse deg-deg nyani pengharga taluh. Manut dani patut kasokong ring kebijakan pemerintah. Sekadi ngelaksana yang subsidi majang produsen pakan. Antuk ngewantu ngirangin prebeo produksi peternak. Melarapan kebijakan punika mejanten sidenes prebeo produksi peternak. Dayu Swasrina Bali Pos nguningayang.